mıldırap yeşter tama. Ünüm sıkha, hüzün sıkmay. Tilkeylerim mine kürmeldi. Hayat aşka katı, ünhüz kalham. İştirder mi? Yürek bilimdir. Kuysa, ilamasa ural tavkay. Kanatlarım kuyrak yangandı. Yeşil ormanlarda yanıp avgan, iltiyagi yerim kalkındı. Hinin kukiragına uyup, ünhüz dilhüz taşka tel sokuyum. Hiyleşirderler bir zaman. Karnıştar yalamın lağnet okup, il dalgan yavuz handarga. Yiyenlerim bilir, ilde hakla, kurban bulgan batır izlerdi.
bulup. Kilip sıktılar şu bakıvan. Orpak düşmandı hıktı bu mesele. Hemen iten kaldım. Uygunları, Aziz herkeşike, onday tugel benim yoldayım. Uzak yırtkızlarga karşı sığıp buğalın anhığı bakıtır. Korkunuzga halıp peşiğin birin taşlap gitme, kasıp yen haka. Kara sesiyle. Yine kalbimde. Tanımayla kralım havalanı. Yine onu sıktı mı değil. Bu bakmıyor izgi bala. Batıklığı bilen bugün yavrular. Hayran iktibarlı halıktı. Kutlayıp değildi yılı. Bu lehiteydi. Yandı akımdı. Ya yine. Hayırlı yavrular. Hayırlı yavrular. Hey! Ahir bir yavur. İman güne, utip gitabiken indi. Yukkağına bıyıl girkenden tarttım hele tuğal kufranım. Bu neyse. Şişme hava. Ne sesi? Bitlerim değil bu. Esey! O sırada alem kimler yaşarken bu pataklar kalkan saltanından tutmağa kalhası. İngilege, deyip biderinin barıp gururinin dünyahı nesi? Ulu kayım, onda borunga bike yarama. Benimle yaramayın. Mininde yolma arkada sıkkan yırtmışlarımla kile alışkın. Kurkır bulgaz, nini atayımdı. Sukmar, bu kadakların tutturdu. Yüreğim sense, yüreğimde katı oğlum bakarım. Dağısına nesi? Ulu kayım at tuyağı salında sıkıladım bana. At tuyağı. Hüseyin, Hinbar, yeşillik töresi. Yeşil, Yürü. yeşil. Emin benim kaya başına. Gerek duha kapı hikirir mi? Hele önde onun başına.
Sallayına yapışıp eserin yılap yürüyen olay değil mi? Tavtaş! Urman malayım. Urmenim, benim bulmuşumdur. Bakıp duruşumda, gilbetli. Ey! Hi! Muallay! Kinin ismin misin? Hey! Yigit! Yigit! Hey! Ah! Yolda eminim. İsmim. Yo'qday. Yılдар батыратı kil bulgan, ödenge onun yer bulgan. Yauğa karşı sapkan yılдар batı, alasından sapsan ir bulgan. İrendikkeyi buylap at oynattın. Tanalıkka düşüp havlattın. Kızıl aşa sıkkan düşmanların iyi gözün yangın yarattın. Rahmetin yapsın yürekten. Kabul edip olmaz. Yıldız düştü başıma, nur hibilde yedime. Etken hündün büyük yılı, karayı mısın, gülüne? Rahmetinde alan, yüreğime havan. Güldüm hıl, güldüm hıl. Gitmeyin misin? Kalan. Tuttay, elin gök kılı. Min. Aksa senden kızı bulan min. Ese, nuru bulutlara sakıldılar. Oynaklap bana tutan kara yılgahın altına bilen aması yok kapıldı. Buldun yalla. Kıstını kızım ya. Kıstı kısırdı, teştirdi. Mügürdü müdüre. Ulan bedek ettik buna dizire. Çiğne kimden tugulun. Kahır beyden kadın. Ese, min bit udiyin dudumda taptı. Yavrum ben yürümek. Bu kürege bakızdı. Koşu tabanlarımın yevler. Gükme yerden katışında bak. Hayır sırtığın atıp boynuma. Yer getirdim yine dünya kurdum. Aralaşıp yakşı geçlerden mehlem aldım atan yengen. Durmuştun esniyesi sevende. Bu da bana bir gel batıdı. Ese, Yokta hamsa, izgese, faydalıp basa. İşet ulan, canı sıkkan yavdarda, yılıyorsun kurban bulgan atam gibi dağlarda. Ya Rabbi. Ol ah sesi. sesini ulatayım. Yıldarın hinim ulan, otur, dürüstlük, haklık bulun yolunda. Halkın bilen birge ol. Yolda kavdar ol deyip, üdengine ol vereme. Yangın ürmele bizden ağası, yeşil bulup yığa. Ya başına toş, uyağırıp serite. Şulayında bit. Yav kaytarıp yüreğimden bir kokuşum. Kolaylar, tukmaylar. Dilde bir iş değil. Bağlasana bir sesi sehirler. Sabahlar hatta at minip. Komhoz kandar kıtırıklaytıp. Kosmalı bit, taşlattı yaptı. Bunday batır tuğaz dilimizde, kabat girişme bilen. Ese, bu garip yatkan ayın Ural Yetin ara bildik diyegi. Ural kukurekin havayı kumilge. Ata babaylardan hüyegi. Ural kaydan beyik ayta bulma. Ural kayda hürmette yer bulma. At kaydalar minip hada kılha. Düşmanlar kavunda yol bulma. Ulan ayım. Ese,
hak var bunda. Hayır Allah'ım duasın. Babayım şak. Havan duyunda dertlenere payrahan sulasım. Avlu şerbet havan duyunda düdüm 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 düdüm. Hey bu dünya. Nedim her vakit soykırız kına turhas. Babay. Evet. Eğleninde timire var bir de. Yettik bitince. Bismillah. Nime kadar oturacak? Geyilişim. Barınız nemelerinizi. Bu satatar mı adamı? Bu yol duygusu işim kamal kurun neyken? Yayında bit. Burak ilerisi ışık tümette. Babay. Yirdi yen başına bu nereden miken? Yirdi. Yerde kangra. Isınmakta babay. Yir. Bilgele eledir miken? Liselerge geri tedim ettik. Kolay merak edeyim ona babay. Bir kadar bileyim, söz ettiler. Bu boşa yerdi. Urda varmak o kulanlarının başı yalva yatıp ölüşüm var. Ölüşüm var bunda. Bu hakkında ölüşüm var. Gel. Eyvallah. Yine bak duva korkala. İlaç, gir. Buna ayıp tirihin. Buna da elip koyayık. Yayınga yem verip, yer bir yaptırın. İlaç, gir. Zehip yamaz, dinleyik yamaz. Yine evde. Hani? Osu diliге, yetti ырымдан келген халықтың тамғағын құйдырып, Мәскеуге ақ патшаға алып барамыз, ақ патшаға. Oşu. Aynı tirihine akşam öldürüp bakanın da benim yerimi. Babay. Barman Mekke. Yürüye Mekke'ye yine başka da yetirirlik var da. Nime? Varma yürüme başında ele bitirler. Her başı, kullarını kavşırıp kıla, hendiyeyle tükettiği utrantı. İyi, hadi, kıymağız. Babay. Kıymağız diyeyim. Haram Göz. diyeceğiz, haram. Gözlümünden güreşelim. İyi. Hayır beni ortağa yolda ana yoldan batırdan işletti. Başın yaratığı. Taşka uşuna tıktı yuvarlar yürüme Meskev'de. Yürüme eklerde sırfa. Diyektik. Mütehegenin de karaması. Eşek çabukturmadan masara yuvar. Her karosu kandar, başına hukuk, ayak kıllarını bıtırla, dirileri kurban salıp, gittindeleri kuyruğu yapıp. Şunda Yasin sıkıp gemhergine, kavrını gibi şunda vurdurup, Babay, bana gel. Ben Meskev'de, bebe Riza. Bir Riza. şurayı ettik. Bak, bak. Babay. Kusulup kınalayı kadar esirge, kusulup kınalayı. Bilip edelim. Düdüm. Babay. Oralı. Konuktayken kusmene gidelim. Girme hele. Gilir de. Hayır bulmasaydı bu kadar. İyi, yandan bir hal. Hadi, yırlap karşılayayım ben. İyi. Yürü babay. Hatta
Hakkın halal. Yiyin ayyan. Bereketten öyürülüp. Gümüşten kendini bana Boğatay'ı koyman hizmet mıslarına. Şulay mı? Gümüş. Kırgıram hamaksanmak gitken. Adayın kurayın uygarından attan tam bizden gelirsin. Yele kanım, otayının olup kaçkan, oslu dağılıp, bolgar itiyor keyli. Orası kıvam bir yürünür, kübelinde yirminde, sen asıl kaynağı. Dünya ormanlıktır.
yer halk yine bireyim. Davuz, eğer halı yürümek dur. Bir, gümüş yügendi. Köyde kalan bol yiyişen. Yayında yemek giverip kahve yürümeyi malları bulatırım. Kara yoldan ini kezde. Yürüyün karahman yine afet vermeneyin. Harılay sestin güdüne ensiler verilgen vurgan edi ol. Hani müşlekler. İki gün bir sengirdekte yatıp. Ben yurgasın dolaşıp durmağa. Uması, Sıv! Kılıç yügen sıvı dalıp yer halk yine bireyim. Hayatlı ses kalım. Bir dur bulduk bulegin. Rahmetine. İbrahim'a! Yiğitler, edin! İbrahim! Kanka! Dostlarım kula! Atlarına yılımı yaktım oğlum ha! Belgilerde al bilmegen yurgan yuşu. Rahmet kızım. Harvay ses. Rahmet. İl yavrusun haklattım par bildi. At yumruğunu düzgün verelim. Rahmet. Ak patşağa, ak niyetlerine yol tutur abi edirdi. Edin ulan! Giydirin! Verdi! Bir mazalamadın! Preseyge koşularda! Başılarına tayt gitmegenleri! Koşullarla! Tungalı kapsatlar yurmadılar koşulum! Ben aynı gahtanız kalayanlar! Sen ağay ulay arı ismiyle hütfüylep durma. Hayır tutuklahında. Etime avnakla, kol bulup yaşa hem de. Asılıp yalamazlık ürdemin olmayan. Henüz zarlanma! Min bağırma şükür eder! Bana iyi böyle. Üstüne basatun diye böyle yaptırmayın hadi. Niye bir negeye sen silip gittin? Yine gökün bu hırkenler şurayı. Anasını kanı! Gidirmeyi kelimetini girende kaça! Başım arasında kıratındır ha! Akbakçağa yeye yukarı değil bunlar! Maşallah! Yemeke. Ah baksa yüzü sakınacakta. Varıp kusurup kalay. Batsam elinde yaşap kalay. Yüreğinde kuygurup. Durun başına! Eye. Hanlar mı lan? Batçılar ahla. İndir ayırma. İndir ayırma. Reyse cingil, ebedi yalga. Kasan kurbeni git var cingilden yalgağa koyduğunu. İyi. Yemeke edelim. Aksa sen de huyun bile. Aksa sen de huyun bile. Aksa sen de yerin dinle. Dayı! Yaşa gel! Dayı! Aşağı! Şurayı! Bu ay yerin dinle. Ey Hil! Edem aktağı! Hil ödenizi kurayım mı? Yok kurmayayım. Bana ninde hini kurmayayım. Nisek telen bara. Halık tilegin yerge halık tapap tura. Bana hinin yerin. Burler talak etkiler bitken yara. Urtahına basta tireyem bana. İleyen bası. Yerin tala. Bukhar khan tanav tümüne kilip gitken. Ungyamınla karra. Seger khana kıptıralda. Ehul yagan kem kulunda. Burao tigen yerin var. Kuz nurulay ilem var. İlden nurla bulganı. İlde batar doğanı. İlden mangla bulganı. Düşman kilip tulganı. Cayak giter, yol giter. İlel giter, il giter.
İlen githe, ney kalır? Cavuz yaman bey kalır. Öldürürüz. Ol nime? Ulan, benim kulumda bir Rus dağınetleri toprak. Bu toprakta dünyada Meğerlegen eselerdim. Sengillekteki sabıy bolalardım. Yürek kan tibişi. Usuma bu toprakta bu kersi yürüsün kilmenim. Us dibinde il halık yapmış. Kurehilme, yer üstünde kara şöviler tavırlaşa. İzgi toprak, eğer şular kuluna kusip, yer tamirine ayrılıp o sabuşlukka, ese kulunda nime kala? Yanıp köygen kudlu ömürden başka, havhat mülhet kurugan, boş oyalardan başka. Meh, anılım. Allah, yeninden artık itip, izgi bıraktı. Kuşular mı? Birlikte. Peki. Kuşular mı? Sen sana bakıra. Kuşular mı ötene? Kuşular mı? Hadi gel diye tıkıp ben. Kuşular mı reseyge? İlege, İlgelenirge vurulmuş. Kuş olmaysa sarayı. Kuşular mı? Hemen! Kahir Bey! Kahir Bey yine! Benim oradan bilmeyin, zat aralığında var. Benim tuğan yerim, tuğan toprağım, boşu batıp turgan yerim. Min Memeriye'de, karanlık tav tişigeden dünyaya kirgenim. Gün yaktığına sığılmay kuk tugel. Kuk direleyse hevlar, gidehe yıldar, güreşe yıldar. Eser havun bitti senin hadi. Başa gerek bulduğuma kaldırmışlar. O yerimden beni öden başa. Bulundağı kılıçtan alı yalamayın, bakmayın. Hin kustum, yer, hav, kalıp gip yok kağına sığırından sığahım. Yolum bitti benim hadi. Karanğı memriyle tuğanım, karanğı memriyle uğraşsak hızlı. Neymen? Ökümüm şu, ayaklarından orhalık memriyege, yehennem karıttı. Tukta! Tukta! Benim kullarımda bağla, yenimde yehennemle argıtı bula. Buna kişi akıllı. Dünya yaktılığın bağla bulam. Bulmayın. Buna ne korkuta yine. Yalnız, Kahir Bey. Gel! Yeni yaşadılar. Adaletli beklerine. Kaldırıp kapalı mine. Bu takarım buradan kaçışın parmaklar mı? Neydi bunu tam? Fayda yaşardın. Nina. Kaptım. Firini kaynayışından Kahir Bey gir! Gidin lan! Elimde kurvala. Kafasına giysen kalma. Yığılma! Yine bulunma! Yığılma ha bulma! Ne parası tutar? Yıldan batırdım. Batı beni. Arkasından derilerim batırana başladım. Kuyularımda dağılıp kalmaktım. Akkoyanlardan girihim asıl akkoyanlarga kop donanım indemi. Şimdi de korkun var. Akkoyan
Куяндардың араханда айыл күре. Бар артландар да. Аты бүттің тигестелі тұрып қалыр бары бір-бірі. Бұлар әшін алырған телефондар. Жерге хемада еркерешеп yapalım. Кетеген ол қарасқыны. Яндырғы ұтқа тірілей қалды. Tüyme eseme. Altına git almaz mı? Alıp кетеді! Parlaysas. Sen orada. Parlaysas. Kızım. Bu ne hal? Rahmat kızım. İzgirdim benim. Sen kaydan bu? Koltuğuna. Min kul tübüne düştüm. Kulübüne. Yolda bu meklek. Tahtahalı berendilerdi. Heredip gitlerip de geliyordan kul tübüne tıktılar. Emine kurbanine namazlar. Emine bakmamak durmam. Arkada dişlerden de basaktı. Hikirdim kul tübüne. Yara evi. O havada kubyette bir görmegen. Bana şunlar. Rahmet kızım benim. Urman tağlar arana gitti. Urman tavlar arana. Rahmet kızım. Rahmet. Min kader. Tabası. Kahir Bey'e sesi beylenip, ömürü kısqa oldu məhkəmənin. O şaharğılay sesi kilgəz dünyağa, ul tapmaysa kız tapdın deyip, toxmaq, imgəti bildirdi. Arqıra halıq tutmağa. Yaraylı, uyğalıqdan көңілі кең, балаян рәсә болды. Үйіндегі білən тегіп өттерді. Yolday. Yoldaydı. Benim kolumda türlü hazine tipmişler ya. Neyse direkt haber edirler. Toxta! Buna қолыңда оғын. Екенен аяқы өлтірен орныңдан әгер құрғалға. Yakın gelmedik ağay. Kan düşmanlar tükürdüm bana tek yan düşmanlar. Aşırtıda Uziye'nin de haklap alıp kalırga. Gıbeler kal Allah'a. Dima
анһыҙ үтеүең бар. Йә һин, йә мин. Имен саҡта ебәр мине, ағай. Yok. Bu kalağı bulma. Тимәк, әжәлеңде көтә. Кім бар анда? Тілемегейін бит. Урал қаяғына яна бір көрмеген қылысымды қазға бұйыр сұратырға. Бар кет бұна. Ya kızım. Halklarıma. Юқсы, бір сырқаны салмасы күлдар қырға едіп сықтым да кеттім. Şolay mənəy. Halinde. Girmənəy. Yine yufa. Zəhərlə parar. Yalanlar bağınma var haline. Sen onun tağı niyetine baktın mı? Varahala benim okulum yürüsün. Burada! Aksesinin otela kullu dere. Ayak kulların kırıldan bu pismaha. Atayım tırganda bunda. Gitmedeyini kız olduğundan. Ne say? Bana kildi bir kenarına kan tortu. Korkma. Yenin hinin mine gerekmey. Aksesinin otay menen harday sesle barmağımın tekrar hende. Unutma min varlığımı dünyala. Aksesinin otay. Dur. Dur. Fatiha'nda bir bilgi. Alır. İzgi seferge bit eder bir yunga sığırga. Kaderinde min tanısının hatta hıvıslarında ilkineyip gitkendey buldu. İl halak yanmışa aşanısını buldarda. İzge yok. Malalar Rahmet otay. Yorullar bittige. Mine doğdular. Yüreğimde buralıp hastalar. Atay. O bir büyüdü. Ulan. Ne oldu? Öptüm beni. Yok bir kulden Bu minin derinden yerimde vurup alıp mesleği yapmışlar gitmez ki o da hasta oğlum. Atay. Atayıma hovgürse. Vatkalı susundan tam katkanlar öyle gitmedi. Yer hem kökmünen antiti ve temural tağdaran arkalı gitti. Yerde hovmünen tigitlerle. Atayımda Musa. Derre ramyatı balardı. Barış olma Atay. Yolda yılbaşı. Dönüz kanı hinin altında bulur. Үйіндік балам, бүркіт болып түгел. Қара қалған болып хауаларға көтерілемін. Тауышыма тұрмақтарымды батырып қалындыға. Ауырымды қалдырырға қылыс көтеріп сығамын. Ұлы балам, есіккені тоқтатамын қалаймын мені ұлым. Немене десей, тұр енді тұр. Атай,
Бітегені яғының алдында баш иді. Ләкін баш имәһә, әр һүҙенән, әр ҡарашынан уның ерһәү ҡала. Һай, туҡта, ашыҡмайтар ҡаһирбәй. Мин һаман да беләм, ҡатыгыны. Сабырлығыңды юймайтар. Ен һайлаған былтар һуҡмаҡ, мәкер һәм яуызлыҡтар аша йәһәннәмгә барып тоташа. Кеше тигән исем күтәреп, яуызлыҡҡа ҡол булһаң, ҡараңғылыҡ йөрәгеңде, аҡылыңды ялмап йотһа. Йәшеллек, йәшәү биргән изге ер өҫтөндә, йәмһеҙ нурһыҙ шәүлә белән булып ҡалыр. Был ерҙә минең хөкөм йәшәй. Ә һин затһыҙ, иманһыҙ, ғариф сәсән. Син китмә һинең! Халҡыңа үлегеҙ итерән! Тыуған йөрәк һиңә көс биргән, тыуған илең һиңә аш биргән, тыуған халҡың һиңә тел биргән, ғазизәсән һиңә йән биргән. Кем һуң һаҡлар уны ышанысты, дөрөҫлөктө, намыҫ, сафлыҡты? Кем һуң һаҡлар ышанысты, киләсәккә булған өмөттө? Аҡсасын олата! Аҡсасын олата! Мәрхәмәтһеҙ көн булды бөгөн. Тирә-яғым ҡып-ҡыҙыл. Әле генә сез күҙҙең яғына ултырған апаҡ сәскәләрҙән дә бөрсөк-бөрсөк булып алһыу ҡандар тама. Был ни хәшәйе? Тирә-яғым ҡып-ҡыҙыл. Ҡотос-ҡос. Аҡсасан. Аҡсасан олатай, һәйҙә китәйек бынан. İbrahim ağa! Al! Aksasın oltayı alıp gideyim buna. Aksasın oltayı! Aksasın oltayı! Әллә қайда бара алмақтан? Абыройы барда. Әйе. Артыбакка, артымдакка үҙебеҙҙәрҙе ҡуймаһаҡ, халыҡ ҡаймамыз бөттө хәҙер. Һин барырһың ғәскәр башында. Һау башҡорттарын ере һыуы менән үҙеңә бүлеп бирермен. Рәхмәт. Алай шәп булып ҡалды. Юҡһа, һеҙ ҡыймылдатырҙа хәл ҡалмағайны. Ярай, бар. Эшем менән
ерлеп кайттым әсәй. Ya Rabbi, ya Huday, yer yelinde sesen tındı, hayırlıga tugul bol. Арылай сөз қайда? Kıl sıvırga uğrap, sıgarı bıraktırdılar. Kurmeyhin mahaksalar. Атайым қайда? Oğu cümle kamadı sen bayram ikeler. Бұл дүнияға кішілер кешей мәлнеген қыстап, бүрілерді янып, біреудер өле, ikisiler шақылдап күліп, ләззет ала жүрегім ташайсен. Ahır benim de, yette dürüstlükte bilir günüm. Кейде көрдірі қайда бұл дүріслі? Allah'ım. Көңілімді билеген бұл сырын туғыдыл ешей жүрегімде. Ол сырдың асқасы хен, қанын қыды жүрегін ярғау. Қан тамырдарында хенен саф yürekli ябай намыслы тала кішінің қанаға жүрегімді ұстарыма алмайтын. Ойдатақ түгіл хенен. Қахир бей. Қалақ балағы хен. Қалақың хен. Сен. Тыңла. Yalan. Dala kadın. Kırağız kullanıp durgan tılımdarın. Düşüp durayını ökseme. Atan kurmağdası bilen yerine kütüp yatkan vakitli günlerden birinde Neşetli Kahir Bey kulak eline yol batıp yeğlevimizi sanka utapini alıp kastı. Bunda kilip yeterim kestin yağa kildi. Ben bana yedi aylandın yağa kildi. Behleven bulur tip duy yakanalaşın satmakta Kahir Bey'de. Men boyumda varlığını yeşirdim. Beyim'i bilmeli. Yanlışıma düşken yerimde min yaratmahamda düşken yerimde min yarattım. Uraldağın kayaları, Moğlu kışları. Benim kaygımdan ortaklaştı. Dik. Şunu ihinde tutulun. Men hinin kilesekte Kahir Bey olumda kurayın kilmeyi. Әсәй, қайда менің о қазақтарым? Келтір онда. Ибраһим ағай! Ибраһим ағай! Тыңлайын батыр. Онарға тірлі. Онарға. İbrahim Kustam, zinhar, hakkılanıgı. Орсылма байдысы. Хүн бұдының мұнан дәу тапқырсақ майырды тұнарға. Йұртты салдында қаушап қалырға. Атайыма, айыл тұтып алып қайтып берейін. Не кәм шул болыр батырым. Онарға, езгі онарға Ибраһим аға. Әйдә. Әсәһе? Менің ұлым қайда? Hendek Bey. Ол Hınarға кетті. Атайыма айыл тұтып алып қайтып берейін дейсі. Айыл тұтып алып қайтып берам деймі? Болар, онан болар. Нәхлівән ол, өзіме ақшаған. Ана, нендей ол таба бердім. Бірден бір малай болды ол. Тек көңілің менің халқын болды мене. Яратмайың мені бейсі. Менің көңілім емшақ болды. Барала, дүйінді күсін. Қарасың қама қайдағандар тұрат сағылын қаплап алған. Екі сапқан банда қарай келе. Башындағы домақтары, кәбестегі домақтары. Қаңланым. Яу кендерімді сығарағым.
Дауларыңызды әзір тұтырғыз. Бұл қазақтарды біліп болмас. Хақ қыланығыз, хақ бұлығыз. Бар, ейтігіз, енхінді. Рахим етіңіз қонақтар. Ассалаумағалейкум. Уағалайкум ассалам. Жаңылбай. Азар елі. Әйе. Азар дүниечіна. Үйір жылқы қауып. Ялчы болып келдер қой. Ха. Жанбай, сенің туған насырға деген хабарыңды алғашта, мен басшы қылып бізді тақытты қой. Хош, түклі аяғыз менен, Дүсәлбай хан менен туғанлашқан күнім етті менің. Қонақтарды, қодаларды сақырып қонақ жүрмәні. Рахим етігім, қонақтар, рахим етігім. Aşağılıklarda olsunuz. Ye hepsine bulunuz. Bana benim de yetti günüm. Kızlar! Gel bulunuz. Qadak qulağa, qımırtmay halsın. Danlayın. Kudaça, diye kımızımı. Yoksa beye kımızı. Eyde kadar tartınma. Ana şolay. Eyde. Oh, bana yigit. Rahmet Kudaça. Kımızın tatlı buldu. Tustandım çitine kımız tügüp koymak sakılgan. Kara kaşım senin aklından tutsam, jibermesteynim zanımdan Kudaça. Kudaça! Kudaça! Jiber! Kudaça! Hayır! Senin aklından tutsam, jibermesteynim zanımdan. Muhammed hep yemek pulunda. Kudaça! Be, oyna. Arcakta bütün çağı biz aldır idi. Yer buldu kulmegin ayı bayıma. Kodaca sikisi merdisken kizne. Koladı makbuzattan ayı
vay vay. Kodaca silgisime düşken tizle, Kolanırmak uzaktan ay vay vay. Sevlima istimavuk bakı vay vay. Kodaca! Bula. Nime buldu bula? Bula. Rahim Bey, bana ne? Bana Düsenbay Han'da. Oo, evet, rahmet. Eyle, bir de bunları burada olayım. Eyle, Anadolu bitken. Hamamla zarlı dombura. Ahin işlep hıpayıp durahım. Kız dedi. Xedir uzatam diye baha atahı. Ulay kapıl gerip verirken. Ol bitirde mal tübel. Eden bala. Yüreğimdi yarıp. Yarayalı rahmet atahına. Yurdu yüzün tirile yerge kumüp taş menen bergile bitirmegen. Barar yolu bar bulhun. Kaytır yolu yok bulhun. Ulundun hırtı menen dua kılıp. Şadlanıp kal. Git hüngüne. Ortunan gibip kalırmın bir tas kül. Yine olay kılan ahıma yavru. Hemine ne kılan ham da kilişe? Kılanırday yayım var. Minizma ham kilin bulup düşkende ak külem dergegine basıp uzun beydin türüne ardından yürü mal kildi erkelip hinin hımak sılbırga tağıp kodak dalahından hüretip kiltirip taşlamanılar mini. Kızıkayım. Yine alıp kalırday yok şol menin kızım. Kızlar, yengeler, edirler kızlar.
қоғыдыңдар. Дүсәнбай хан малды еллемеген. Қадыр мал түгел, икелсен ақима. Дүсәнбай ханға рахмат. Ғаскарға барам деп уағда етті көптен енді. Күні етке сұлды адамдан мен де сілте атып қалмам. Ғаскар ғана келген. Әйда, қалам ұнатқа. Фахирбей! Harla sesle uğurlandılar. Atla benim yaptı uğurlandılar. Neyse? Harla sesle uğurlandılar. Neyмен қаранығы, ағыралар, а? Аралай сәсті тұтайын емен. Жәмбек құбауды ғайыплы. Инделектірем деген жерден гена мойныма құрық ташла боğa башлады. Асуын келіп таш үстіне қылата ұрып түсірген. Қой астындағы имен бұтағына сәкмәні менен әлегіп тұрдылы қалды. Оныла көз қалға ысқындырып алды. Алдай ol! Үтірек әтеді! Сарлашаш өзі! Көз ашып емғансы шында тұрғын аттың жалына ебешіп мініп атландыла жоқ болды. Әлі жер етті әлі көкке ұлғашты. Ауғашып қарап тұрдық та қалдық шығар. Еу қойыннан қыдырлап қасу бұрындан қалған елауы. Табылыр. Өділерге кәрі. Әті бол табылмаған ей. Жазып өткен міней. Үйір арайынан толпар тауықы. Әқі дейме ол табылыр. Арғдартыран қуат шығыр. Әйдәрім бұла. Біз ермеге енейік. Әйдә. Қамыз солай. Қымыз. Қаралайса сапайды тұтқандар, ат құйрығына тағып, үйлетіп алып келелер. Ата-бабалардың еліне, ырауыма, менің даныма ұят келтірдің, яқшан яман тауған. Саңғылдап тауып, бұл өлтірмегі. Кішілерден қорқмағам, қорқа Алладан. Ұл балаңды. Бұлай ұқ, янып, қанып, қылан ұрығып деп ойламағайным. Құлдарым, сесігі десмағам. Өз өлемі. Язағы кітауына. Өз кәбеліңден қарға ерілге көмет. Taş bilen bergilet. Зикратор! Үрілер қалқамға! Қаттар қойытсан! Үмітімді барыр құлдарымды тұқты. Yüreğimde boğay kaldırmayın. Lernetine, lерnet, şun. Atayım kirensinile. Bir tek adamlarında şun otayım şun tiklesi. Bana lezzet bile. Şun, şun, şun. Үйме бақырмағын! Мәскеуден қайтып келемін. Үйіндік барып yolda қатын шалған. Кім дейім? Қабатла көздеріңді, юғиға ұрында алып, яныңды! Қабатла көздеріңді! Өлдірім! Үймауға! Үймауға! Ғайбы yoğunu. Bana, dedi. Менің оғым көктен ерден келді. Әйе, мен елтайға қошылдым. Ерек далға босқан бір күт менен бірге ұсырға телені. Сейсігет құлдарын аралай сәстен. Сылбырлап, бұғаулап қойырға ұлғырға айу балағы түгел. Сетлікте битлеп бүркіт балаларын хандарға биткі одаптығы. Бана несек, менің өз ұлым атағына қаршы қылыс көтәрі. Кімді? Ишіткені бар бұл қалды? Неме етмейгені? Малмы? Данмы? Нені атайыма қаршы тұр? Ятын келме. Көңілім шулай тілені. Батырлық көрсетмекші болдың ма? Ал жат! Әбәкелгінің көңілі мені бар дүнияны дәрхел кетіп тұрған Қахир бейді өлтіргелетілер. Қолыңа қылысты yok қағына алмағаныңдыр бит, ә? Бәлки.
Düşman! Öldürem! Yok eden! Düşman! Buna öldürdüm. Benim oğlumda öldürdüm. Onun hatağında hin öldürgeydin. Hin benim oğlumda öldürdün. Gerek iken al benim de yanımda. Kanıragan Azrail'a kimde öldürene barı bir bilmeni. Öldür beni. Yalancı! Yalancı! Aldatsın! Yalancı! Aldatsın! Yoklama. Sev. Yoklama. Eli. Eli. Yine. Eli. Yıkılan gitti. Allah sana. Nasıl gitti? Sahraya. Nerede? Bari bitti. İmamına varıp öldürürken buldun ya.
Barib etip bulmayındı buna. Yardı yol ala gitmenin ayaktағы sarık. Başaklarına tişip tolu bitti. Baribetleri şaptırgaz barib indik bitti. Meskal diyen palagay. Galebet unday. Galebet uran tolu halık. Biz gidip barabız bizde şok katıp. Ayı kurganlar mı değil? Para kolatıp kalalar bizde. Şunan balıklık kalıp bitti. Akbaşanın taş saray aldığına. Abi, eleydi biri tanıp kaldı. Bu baraban mı kaldı? Bu turbamız kurtardı. Berekeydi bereke. Bizi kuterip digildi. Akbaşanın yanına alıp inip de gittiler biz. Tire, hak batşanı kurdu gide. Görmeyinse. Işılaydı kolunu kasıp. Ödüm hileşip oturdım. Akbaşa minen. İşte kadimgi güne geçip olay. Kadın gidişi. Abi, başına altın tübete giydi. Altın tübete. Üstüne kiyken yeleğini bana min hedgeyteyim. Hayıfkan kuyruğu şekilde odun bulup İderge hiranı bir öte geldi. Ulan ben bir toğa kustele salıp var da. Aşağı mı? Kadını. Kadını aşamayız. Buna kımızı verdi gideyim. Yok gittin yaratmayın. Neyse kelibette gel yonsımadığın mı? Meskavı ben aşağı yedik. Ben akka akzıtım ettik. Haka akşete. Okşamaha. Şol hatım Ural hadını, Ural tavınan hinin Meskavı'nda kururga kilemiz mi deyip Şolan tege bizge bir taş halıp durup, üte kurup durgan esemlik tutturdu bitey. Ben onu bana parattırmadan istik deyiverdik. Şuna bir zaman parayım. Baş gitti bit eğlenip. Akbaçanın girmeye bir balay. Ertekine gidip dik durarım. Abi, hemen esi vergeyin. Niziktir. Rahat bulun. İyi baba. Dikkat, tuğan yaktar hakındırıp yer bağıralım. Yerlanı yemede. Bir vakit parayı tühmet usta Akbaçağa kolunu sayıp halıp durup. Yavrunla. Eye, Ural'da hulup gibermehen mi? Oldu. Deyip gebergeylik, Akbaşanın isi gitti bitey. Ural tavuğu çok diklim beyik mi ne yok? Onun başından bedin Meskavı biz kuruna bitip programı. Yok akacı değil yok. Ben Ural tabi turup panima içti gösterdim. Onun başından hinin Meskavı milleti koy. Kongülün devirip karahın bita dünya ayak astında kalay kurunu bir takip ettim. Ural tavuğun bitolun tubehe asıl taşlar mınan bilerge. Uyana dolu altı, yigili bakar almaz mınan, nağıtırgan tibiste gaydim. Akbaşanın dağlayı da gitti. Yayla hakkına, durup bastılar, dolu bir girer kadar, aşağıda bozdular neydi? Bayarları var hani. Bana da bayar etti. Büyük Rus devletinin direğe bak, düşmanlar kasıraklattığı kara yılan bulup sağırgama taşalar. Bana şunday vakitte başkurt halkı, başkurt milleti, derin sevulup dini. Dostluk hem, duvarlık olun hızlı dini. Şuna göre değil. Bana başkurt halkın, başkurt milletin büyük Rus devletine kabul ettirip mengüleştiren dinine. Altın bu tabiyle. Altın? Evet, alıp baran dinine, ayı dinine mühür basıp durup gramatay tutturdu. Kayda hu gramatay. Ana yolda gösteren paranı. Yolda aydık gider. Hemen gittirin gel.
Перәндеккәй буйлап ат уйнаттым. Таналыкка төшөп һаулаттым. Кызыл аша сыҡҡан дошмандарҙың ике күсен яңғыҙ ҡыйраттым. Рәхмәт әйтәм Сафирәктән. Ҡабул итеп алһаңсы. Йондоз düştü kaşıma, nur hibildi gülüme. Ekten ödümde yük yalı, harayım sık ödüne. Lafı etmeni izgelse. Seslerine sal bürküldü. Bana kolumdağı bir ustamılı izge tere toprak. Başkurtların başığı tutu ve neymegin. İl yüreğe birge tipkes. Şavlam cingil, havlar akkas. Karanlık yerbedi kum alma. Halkımızın yirken hisni boğalma. Batırdardın kövdehi. Ural kukregine kutarayı.
Башкортстанның халық артисі, режиссер Азат Әхмәдуллаұлы Нәдірғұлов қойған «Тірі топрақ» ісімді спектакль қарады. Спектакльде театрымыздың бүте ижади составы қатнашты. Құрметлі тамашашылар, біздің ауыр ішімізді шулай аңлап, алқыштарға көміп, ихлас қарағаныңыз үшін біз бик шатпыз. Біздің шулай аңлашып яшәу, біздің ұшы достық иптері бір вақыттала үзілмәкте. Олы хөрмәт менән Силәбе Башкортлар оешмаһы ассоциациясының рәисе Асадуллин Равил Хәлил улын сәхнәгә түрендә саклады. Бүгін действительно мен ұрыса айтылған. Я по-русски, можно сказать, да? Уважаемые земляки, уважаемые родственники, которые сидят в зале, уважаемые друзья, действительно, сегодня был для нас прекрасный спектакль. Я редко так бывает, что восхищен таким коллективом. И перед нами показано действительно кусочек истории нашей, о которой мы, к сожалению, мало знаем. И постановщики показали разнообразие башкир, разные одежды, диалекты. И то, что наши башкиры смогли в свое время сохраниться как нация, как народ, и в то же время добровольно вошли в состав России. Это 1557 год. И прекрасно, что постановщик показал на экране тот памятник, который стоит в Уфе. Он действительно стоит в 1557 году. Многие знаете, башкиры вошли в состав России. И в то же время, это единственный случай был, когда башкирам разрешили иметь свои земли, соблюдать свою религию, свой язык, но в то же время башкиры обязаны были защищать территории России. Но башкиры, они воины. Вот здесь показан действительно характер башкир. Они эмоциональные, они непосредственные, но они воины. И в то же время я впервые увидел на сцене аналог Амазона, башкирка с луком, умеющая стрелять. Да, это, оказывается, было в истории, я это совершенно недавно узнал. Башкирка на коне с луком, когда башкиры, воины, мужчины уходили в походы, то жилище обязаны были защищать женщины. И девушку молодую с детства приучали, чтобы она умела скакать на коне и умела стрелять из лука. Это тоже очень удивительная история. И я благодарен, что вы до нас донесли эту далекую историю, и все артисты прекрасно играли, просто замечательно. И мне хотелось бы еще раз поблагодарить всех наших артистов. И вот эта история нам необходима, потому что в советское время многие вот эти страницы нашей истории, они были закрыты. Закрыты были то, что были башкиры-воины. 93 года, вы многие знаете, что башкиры были в статусе башкирских казаков. Именно это есть в архивных документах. И я думаю, что многие сидящие в залах являются потомками тех казаков. И еще есть
Да. И еще есть такая история, что наши башкиры, тарханы, князья, они жили и на территории Челябинской области. Один из них, Таймас Шаимов, который передал свои земли под строительство Челябинской крепости. И отсюда возник город Челябинск. Это тоже многие знают. И вы заметили, многие из вас, что есть вот тамга, есть 7 родов башкирских, которые действительно объединили и смогли войти в состав России, российского государства. Ну а племен, конечно, было много. И были недовольны, были не согласны. Среди башкир сейчас много таких, которые всегда спорят, не могут, трудно прийти к единому. Но они пришли к единому мнению. Конечно, действительно, это драма была, народная драма. Спасибо, рахмат, ребят. Я хотел сказать, значит, руководитель нашей областной организации Акинайдер. Пожалуйста. Hürmetli туғандарым, ватандаштарым, хайырлы күн. Менә бүген шундай матур байрам булды. Шундай мен Сибай каласына күп вакыттар йөрдем. Унда балалар укыдылар. Күптәре миналарның белән менә шул 2 сәгать эчендә без үзебезнең тарихыбызны күреп, кинәндек. Күптәре күп костюмнарда бит күрмәгәнбез инде. Менә үзебезнең телебездә улар һөйләшеп, үзебезнең гореф-гадәтләребезне күрһәттеләр. Тел дигәндә бездән үзебездән килә. Телебезне югалтмайык. Менә Рамазан агайның сүзләрен сезгә әйтеп үтәйем. Йәлләймен туган телен, бар дип тә белмәүсене, туган телендә аңлашып, шаярып көлмәүсене. Телһез бит ул, түлһез бит ул, ярлы бит ул бар яктан, мәхрүм бит ул мең елдар, халык йыйган байлыктан. Һезгә мин рәхмәтемне укыйм. Башыям, рәхмәт шундай матур безнең башкорт халкы. Һәр вакыт бүтән яктан матур булган. Уларның ашаган ите дә тәмле булган. Уларның искән кымыгы, балыла, бүтән безнең Россияга, бүтән җир шарына таралган безнең балыгы. Тел турында тагын бер сүз әйтеп үтәйем. Әйтмәйсә, үтә алмайым. Нигә дигән бездә хәзер тел бүтү бара. Мин уйлаганым, безнең телебез кызыл китапка инеп бара дип. Ул ингән икән. Шунда ла безнең инде онан сыгарайып. Балаларыбызны, yeğenlerimizi, yeğenserlerimizi telebizge öğreteyim. Bütün dil üyden kile, Katmehmen Kartay'dan, İnemen Atay'dan. Raul Bikbayev'in gözlerimle etmeyinse tüde almayın. Telli bir telhiz başkurtlar var. Eset dilim bilmeyi üskender. Var mı yerde üst kullarımından, sabıyının dilini kiskender. Tuğanından yalgan yardı yetim. Tuğan tilden yalgan men yetim. Tildi, yüzaplarlı gamhirlikten. Uyan halkım, kudgal milletim.